Hato pikwa ban buri ka message hapo WhatsApp chong phi yaki bhai yeng chong phi lani ya ilok chong phi tam e ik samla ki bakwa tek bun samla kan thai lani shinra ba phin lai na ka ching shalap pe ya video adu bun ko shua ba phin page what click bun share like and subscribe ya channel perlok kumbang la ong mane te kumno ba phin buri ya ka message hapo WhatsApp chong phi tani kong e phap li WhatsApp chong phi bat phin select iki ni kin number ki ba phikwa ba phin buri te phap lai no te u ni u 3 dot te phin I so ni lock chat under the phladap lo new lock chat kan sawan kene ka continue te phap use chu pattern phap I u password chung phi te under phladap I u ni password chung phi phin ce u ni u lock chat pa pang ni te phin sa use biang yu password chung phi ma te under phladap lang tai ka te hang ni ka lawan biang kum ni kum chu but phin sa let biang sai sin yu ni u lightly kidan phin sai biang new chat lock setting sami ni te phin sa on yu ni under phladap on phin sa create secret code biang te phin sa I u password kat ka ba phiman ma an ai we are my son don't we are my son te what glad ba phin like share and subscribe ni video chama page kumno ba phin page pa jak to ka message ka ba phila de buri te tan phin ibeng phap le nang ni te ba phin sa I to password ka ba I phi ngan ai we ngai sa te hang to kala mi ibeng ni message ki ba phila buri ma kinam tep ki parok phi kani ka message khana nang ni na po ka ba phila ai password to sa le to kila kini ki message chung phi ki ba phila buri tamta parlok play chubun bat phin like share and subscribe ke video Last forever.